Încă un obiectiv de pus pe lista ta dacă te afli în Kavala este acest micuț muzeu al marinei. Muzeul ăsta care până anul trecut a avut intrarea liberă, iar acum este 5 euro. Copiii nu plătesc. Aici vei avea ocazia să vezi o sumedenie de machete și echipamente mai moderne sau mai puțin moderne de pe vasele comerciale sau mai puțin comerciale. Αθήνα ακούς. Το παιχνίδι αλλάζει τώρα. Ξεκίνησα από το μηδέν με μια φλόγα στην καρδιά. Τώρα τα φώτα της πόλης με κοίταν στα μάτια ξανά. Λένε για δόξα και χρήμα, μα δεν ξέρουν τη θυσία. Κάθε ρήμα που γράφω είναι μια μικρή ιστορία.